Om Swastiastu semeton. Ini mangkin di tiang jaga ngetes alit-alite sane seneng mau bahasa Bali halus nggih. Kira-kira bisa apa sing bahasa Bali halus di cerita ini nggih. Ayo guys, giring serang-serang. Tonton nggih. Ingat juga like-nya nggih. Ayo. Nah, niki alite nggih. Mepelaliana niki. Mepelalia. Nah. Mepelaliana napi. Ber, nggih. Niki salah satu. Jangan lupa subscribe. Niki salah satu komunikasi bahasa Bali niki nggih. Ulije nyenadane? Emang aku bisa salah. Ulije mang? Link tambahan. Tambahan Banjar apa? Masuk. Banjar Pase. Nggih, Banjar Pase. Om Swastiastu. Nyenadane? Udah di nata. Ulije tuh? Link tambahan. Banjar apa? Banjar masuk. Banjar Pase. Kelas kuda tuh, kelas kuda. Kelas 5. Kelas 5. Mana komang kelas kuda mang? Kelas 5. Kelas 5. Nah, niki sira wastane. Kena nih bane. Niki sira wastane. Wah, dia mulai. Niki sira wastane. Itu bagus itu saya merepura. Kelas kuda, Gus. Kelas 5. Kelas 5. Dijeng ranjing. SD2. SD2 napi? Kubu tambahan. Nah, niki sira wastane. Cuma. Ayo. Sira wastane. Dane. Kadek ada lengkapnya sira. Ada suaranya. Ngoyong nah ngoyong, ada ngoyong di. Ada suaranya. Ada suaranya. Nama panggilan? Ada ani. Kadek ane. Kelas kuda dek? Kelas 6. Kelas 6 nikah katanya Kelas kuda? Kelas 6. Aduh bahasa Bali halus. Niki sira wastane. Kayak kade sira. Chandra. Kudu umur ayu 4 tahun. Ya. Niki sira wastane. Sira wastane. Ide bagus putu be nangis. Nangis nih. Ini ada nenek. Ini ada nih. Nggih semeton nike tiang tetujone sing jelen tuah. Salah satu ngajegang bahasa Bali gitu nggih, ngajegang bahasa Bali. Yen sing irage ngajegang bahasa Bali nyen buen. Sawira irage orang Bali. Nggih. Inggih maka wasana atur di tiang puputang antuk parame santi. Om santi. Om. Salam hore.